konke umntwana wami. Subscribe and follow. Uyasubscribe. Sikubingelele sikwamukele uhlelo ezikabhoqo Well Studio. Sinogogo Mabalabala sePitoli. Sikubingelele sikwazi. Siyabingelela impela gogo siyabonga kusivakashela. Siyabingelela nakubo bonke abantu labasemakhaya. Uma sikhuluma nogogo Mabalabala sikhuluma ngomuntu odila kakhulu ngenhlanhla yemuntu ngokuvula inhlanhla yomuntu ngokugezwa kwabantu baklinwa abantu kwenzeka izinto kwenzeka imali esempilweni zabo. Ungathi lolu sizo unaloni futhi luyaqhubeka ngempela? Labaningi gogo basetakele kakhulu ngoba bantu phela lomunye nje uthola ukuthi uthi weva ngabani naye ukuthi ngamsita so yafika ke esigodlweni so yasetakala baba. Yebo. Ikhona lento ethi abanye abantu banesilwane uthola ukuthi umuntu unesilwane noma unesipokwe esemzimbeni wakhe sembhidlizela zonke izinto ezikhona. Ungathi umuntu onjalo umlekelela kanjani? Bakhona gogo baningi bantu inkinga ngiko nje mina la esigodlweni angimsita umuntu umntwanami angaka hlolwa kucala ufuna uqala umhlole ke gogo lo muntu mhlambe yena uthole ukuthi utele nje inhlanhla kuphela ukuthi utogezela inhlanhla so uthi uyahlola ke ngoba phela kunento leyendekako ke la kaMabalabala nakafika umuntu wathi gogo ngidogeza ngiyaqala ngihlole gogo ngimhlole kucala lo muntu kungikhani ke bese sesiyahamba ke siyesidulini siyohlanganisa emadloti netithunywa takubo ngoba la suke sesibonile ukuthi ngisiphi lesithunywa lesingathi sifuna ukuthi simvulele inhlanhla takhe. Bese ke nasibuya ke lena sesiyamguqula ke nasadijaniselwe emadloti sesiyamguqula uyagezwa kufakwa leto dingcabo tenhlanhla. Kuhlukile ke gogo ke lokho kunaloko ukuthatha umuntu utophakamisa ibusiness ngoba nakata uphakamisa ibusiness nakhona iprocess yakhona iqala kanjalo khehla kodwa ke ugcina lo muntu mhlambe somnikete amafutha la mafutha la attractor attractor inhlanhla yemali noma mhlambe nalawo ma customer kuleyo business yakhe. Labaningi ke cha kuyabasebenzela gogo kodwa vele sicala la kuhloleni kuyendeka kufika ukuthi utogeza inhlanhla kani ngidawuthi nangihlola sengiyabona ukuthi hayibo lo muntu ngede ngamcala kumgeza funa sicale sithanyele nasisilwane. Gogo ke sesiyasithanyela hayi ke la khaya ke gogo sipoko sikhishwa ngathi besifake khona ekseni emini ntambama sikhishwa ngathi gogo besifakwe ngimi ngesikhiphe ke leso silwane cha labaningi babonge hey gogo lendvo ngibenayo iminyaka lengaka kodwa ngifike la khaya egogo kodwa ngifike la khaya kwabangcono and lento leyo ke gogo iba nelisitha ngaloko ukuthi ngabe kukhona kubese kuvala naletindzaba tetimali ke gogo imali ke vele la kunalesipoko khona bese bayimvela kancane iyashimplika la tandleni kodwa uthole ukuthi utawuthi umuntu ungambamba kusikhiphe leso silwane umbamba bambe kumgeza umfake leto dingcabo hayi umuva umuntu wathi igogo ngiyabonga uze umuntu esethi sengiganile umuntu esethi sengiganiwe phela ngoba lo munye ukhala athi gogo mina solo nje ngingaba lijaha netintombi lamhla ngile kusasa ngile atihlali kanti lo muntu unanasi isilwane ngiso lele sikhiphita le mali sikhiphite naletintombi gogo ngoba sesabasiningi sona lesilwane kuthi nje phela naso lesilwane sithi silwane nje dinvo letihlukile gogo kodwa letiningi letimoshako gogo akusho ukuthi na uthi silwane uthi silwane vele udasibona noma sipoko vele udasibona cha diningi letinvo letingena kule combination yaletilwane. Thokoza khehla ngoba lento mhlawumbe uthola ukuthi into engiphupha ngilala nayo egogo athi umuntu nje uphuphalele nemuntu
ngesini bokoko lamuhla uyaphupha uphuphulele nemuntu kusasa uyaphupha hayibo kodwa athi uyaganwa ingahlali intombi ingahlali indodza la kuwe wena solo wagijelwa ngilesilwane njonke lamalanga indvodza kude hayi kodwa baningi gogo babongile impela hayi bayabonga gogo bantu. Ngifuna sibuke into yomama ukuthi uyiphethe into yokubamba abantu besilisa bahlale omama baganile. Uyakwazi ukusebenza indoda ihlale ibheke ikhaya. Egogo uyasetshenziswa indodza gogo ngake ngathi nje kulama video amekuqala ngathi mina yekelani lokubulalana. Uyakhumbula lesikhani abantu babulalana kakhulu nje ngathi yekelani lokubulalana bulala abantu besilisa. Ngathi buya negogo mabalabala ukhona utanendele umfati nje nakakuhlupha vala la udla khona ufike la sigodlweni ukuhlome mina uhamba uyolungisa lekhaya nendoda nangabe nje indodza vele seyingasakuhloniphi iphithitela kakhulu ayaphithitela ke vele onke emadoda gogo ngihlale ngibatshela nala sigodlweni indodza vele iyaba nje indodza futhi ayafana ayahlupha wena net nakakuhlonipha athi ukuthi hayi mina nginemkami mina athi noma ganga aphinza alifake ebhlukweni ligwayi ngabese nje libhluko lihlala livulekile uyakubona gogo hayi akhona ama wall club uyamsebenza nje umuntu wesifazane lo aphume say right la ekhaya indoda izokwazi ukuthi ivala uzipho vale gogo hayi zipho solahlala avulekile nakhona ke gogo ngalesinye isikhathi uyukhanze ukuthi kunaso sona lesilwane sebanimemisile lesilwane indoda seyithi nayila khaya ingaboni kahle ukuthi hayibo uthi lelibhola liyadlala leli ngalothi lo make lento iyafika imvakashela kuba sengathi umama kahle kahle akhona amanye amadoda alala naye yenda njalo gogo impela ngathi uyayadi angithi nje wena nayifika indoda yakhe ikhanze hayibo kani kwente kani la wongathi kunendoda lecatha kuphuma la ndlini kani kude nkosi yami umntwana abantu uhleli utinconcile nedi nginangisathana unazo nembiza mhlawumbe ukuthi omama nabo bekwazi ukuyiklina bayatiklina gogo bomake ngani kufana naloko ukuthi wena gogo indoda nyalo ngithi sekwaqala boshukela bo BP konke indoda ayilima lethi impogogo na ufikile wathola letimbita ngiyaklina indoda nje iqaqe amapayipi onke ibe right upeyide lapho nathi imbita yakho hayi indvodza impela itawubeka umvana uvumuzi hey gogo uvumuzi uvuka umuntu noma sowubhidlika ungafika la kagogo mabalabala utawuvuka umuntu ngifuna sibuke indaba yesichitho ukuthi abahlushwa isichitho ukuthi baxabana njalo ekhaya baganene umama nendoda bahlale bexabana kuyaliwa ubasiza kanjani ngathi kunesichitho la nako ke gogo uthola ukuthi kunaso lesilwane ngoba phela neda ngithanda ukukhuluma intindvo leti kabi ngalabanye abantu sekwafika naba laba balamasondvo lalati gangeni lapha ukhanza bayinde emidoli lapha esebente tithiqo temidoli lo mdoli nguwe wena ulekhaya lo mfati walomuntu sela uyasebenza wena la uyabona gogo leti poko setabatini kakhulu gogo ngiko lolo sekunale sicitho lesibi isicitho vele nakhona la sipokweni kunesicitho gogo nangala tikhona vele ticitho mbamba ukhanze ukuthi banifake isicitho manje ningakaboni kuvame kubona munye wena ukuthi hayi man ningakhona into lengahambi kodwa lo munye phela vele ngilolo khenketha kakhulu ke ngilolo lapha yena akaboni ukuthi kunento lefakiwe la kodwa ke labanye ukhanza bachubana ngosiyami bangena bobabili baqhuba baqhubana gogo umbona umuntu angena athi gogo hayi uthi yahlola vele ubona athi noma ke nje usibona asisambathi sanengubo sesaba nje
lo munye wathi lana phela afikile athi yena lo mfata akasamwashela akasamphekela soyathi washela uyadiphekela na ubuta yini inkinga uthi lo make lo baba akafuni kumnika imali athi lo baba umnika imali yani gogo lo muntu ngoba umkhanza sethenga umswenga ayekele kuthenga kudla ngithi phela uyamthatha umkakho uthatha itroli noma ngaze abe mabili ematroli alandzelana uhamba uyothi make thatha lo lokufuna gogo bese ucetha ke so uyampha noma leyo 1000 imake utawubuka emaphendanyana nekwegcobisa wathi lo make gogo akanginiki kwakona lo hey labantu uyababona ukuthi kahle phela bagcina kumbathisana ingubo ngoba ubabona ngalokuthi lo munye vele uqanisukela lo munye nalo uNkulunkulu lento gogo wayenda ukuthi vele nanisekamelweni ningimake nababe funa nibathisane nase kungasekho kumbathisana nje ayisuke sekunenkinga vele konakele kakhulu awu uve uthi uyambita umfati uthi elabana athi we uyabona lapho ke sekumoshakele gogo thithi batimoshekile lapho uyabona uyayilungisa ke imizi nomama uphithizayo uyakazi ukucupha abafazi ukuthi umfazi angahambe lala namadoda amaningi gogo kunama hall club lapha nelbasket lema hall club mithi nje lengu4 kodwa leyo mithi leyo lengu4 gogo hayi ngiyakutshela ngiyayigaranta umbamba ngqi ngikubhejela nenzambo mina ngithi naku la ngiyabheja na imali ngala nongibophe ngana inzambo ngiyawugaranta lo muntu wami loyo ngoba nje ungazo uwashe nje leliphendi lakho khona lo wekwasha leliphendi ulwasha ulibeke esigangene elangeni uligathe phela ngithi awufuna bona ucethe lapho ngoma ngaleli langa uyalithinzithi uyaligoqa ulibuyisela lapha angithi li clean lo talithatha awuthathi lengqoli uthatha le clean ulibuyisela lapha etikwala amaphendi akhe lathi wapakishile hayi utansi nje nakaligqoka athi yakhala gogo nedi kuligqoka leli uzumbophile umbophile lo muntu hayi ngimbophile gogo ngoba ngiko lokho kwekuqala sekuba nalokunye kwesibili sekunalokunye kwesithathu ting4 leti gila tami lengishaya ngayo ukhiye hayi khiwe lapho gogo ngifuna sibuke lento yamakhaya amakhaya kungena izulu kungena umuncu kungena izipokwe kungena imikhovu phela nyalo kutawuqala lidulu kuyabethelwa emakhaya ngoba lithwasa ihlobo hawu kuyabethelwa nyalo emakhaya ubethela usho sibaya nyalo gogo isibaya senkomo izivu imbuzi utibone kungafika gogo mabalabala lapha ungaza abethele lesibaya utati bukela naleti inkomo titawutala ngathi tiyahlanya ya tibe tihle tinkomo takho ubone uthi hayi lokwesalikwati cha bekukhona la khaya ngiyashabuzebezi bese ke gogo sekuba khona ke lokubethela likhaya nako ke gogo angeke nje ngithi ngoba phela sengiyobethela athi umuntu wegogo ngifuna uyongibethelela sengixukula sikhwama nako sengifaka sikhwama emotweni sihambeni siyobethela leso sikhathi awukahloli gogo ukuthi ikhaya lempi yalimatana kakhulu ibacedzile abantu ingakubulala ngisho ukubulala uyafa nife niphele ekhaya gogo ngoba phela nyalo sekwaba naleti poko uthole ukuthi kwakhona lapha ekhaya kunemkhovu noma kunesipoko noma kunani labayithumela lapha ekhaya ezele sekwaba bantwana balakhaya nine sekuyanikipita phela sekwathola likhaya uyakubona so nako nangabe kubonakelela funa ngiqale ngithi ngiyochela mina nihambane nifike nichele 3 days ngitanilandzela mina gogo lesinye sike sangilalisa phasi lana ngangigule ngaphose ngapha phela nathi setinyanga siyagula gogo hayi ke gogo mina ngiyangicala ngihlole kuqala kuthi lela ngiyakhona kunjani nakubonakala ke ukuthi kabe ngithi cha ke bantu abakethu
kona ngiyabona nako ningilandzile kodwa ngicela nihambe niyokwenda 1 2 3 mina ngidase ngiyanilandzela ngoba uyasuka uthathe isikhwama la uhambe nalabantu uyobethela le kani sekunesipoko le na ufika lena wena uthethele imali yebantu ngaphandle kwekufa uthethele imali yalabantu phela kubethela imali leningi na ufika lena wena uphinza ubethela lendvo lela khaya ukuthi ibe wesgogo phela kube ngathi lapho nangabe bekunesipoko wena sowuphinza uyabethela ubethele etikwa lendvo lengcolile kungathi uphethe watering can wena uyanisela ukuthi vele lendvo ibe wes uyabo bamangale bantu ngoba logogo bekalana atobethela kwentekani la khaya niyabona yini ukuthi lendvo ngathi seyidlangile seyita ngemandla kanti awukahloli icala usuke nje wathwala inhloko nesikhwama sakho sekubethela wayobethela lena uyabona gogo asilekelele umuntu othi nginesinyama ngikhiphe ingane nomuntu othi ngishonelwe indoda yami ivalile manje angikwazi ngisho ukuthanda omunye umuntu kuyenteka gogo lokho kuningi ukhipha kanjalo bomnyama kuningi khehla lokho kakhulu nje gogo ngizochaza labanye abantu ngoba abayithatha kancane lento nangabe umfana aphumile angakaboni lilanga ungakaphumi naye uyinkinga kwenza umuntu lofile kwathiwa nangumuntu ufile ngalothi lo muntu uvele uthena umthola noma washona noma vele wena umkhiphile ngoba bayakhipha phela labafazi benu lese bakhona bayakhipha tiso aphinza abuya atolala nawe lana nawe soyagula kwawe gogo buningi kakhulu phela bugozi sekuthiwa wena unephusha kwesisu umuntu abuya azolala nami phela kuthiwa likhubalo gogo lelo so uyonza wena usala ngalenzamo likuphethe phela likhubalo lomnye vele limshaya vele speed afe sekufuna ke loyo nakafika so uthola insiti yekhotha emakhubalo uphinza uyamgcaba ngalensiti emakhubalo ikhona ledliwako le khotha seyikhona lele ngathi nayiwe la phasi ngiko ngibakugabele esigangeni nayiwe la wayeca wena ngeke ulunge gogo ingozi kodwa ke besingekho lapho gogo besilakutheni umuntu lo shonile ungcono nimbonile nonke kunemuntu lo khishiwe noma wafela esibhedlela wangaphuma esibhedlela kuthethe ekhaya uyeva gogo kuye ke lapho kufuneke ukuthi uthenge umpopi lo ngumfana noma umpopi nempopi lo yintombatana nangabe ukhiphesiswa ngithi awumati lo muntu noma beka umfana noma beka intombatana kuba ngcono nawade ngoba uyothenga le nangabe bekuyintombatana uthenga loyo mpopi wentombatana na uthengileke loyo mpopi mhlambe mfana nentombatana so uthenga lithoyizana lemfana nelentombatana ngithi gogo sekuba nekwevestanyana ke kwemfana kuba nekwentombatana nelibhayanyana loku bathi ma receiver lokushiphile lo lokulula gogo sekuba ke nekwelikhekanyana noma ngilokwesiz roll nema biscuit lokwema choice assorted nje ne Fanta orange nema fruit ke gogo aswashi mhlambe 2 emahabhula 2 abo banana 2 ema orange ema grapes ma plum lo lawo ma fruit la khona kuleyo season so uyamthatha ke lo muntu ke niyowenda le ceremony lemfuleni kufuneka emanti la clean ke ngoba utawufike ende konke khona le umdibanisele tihlati takhe umgeze wende konke banalendvutsa kodwa kuthole ukuthi labanye sebahlukene indoda seyita yodwana seyithi nayihlola la ihlola khona ibone ukuthi nayi indzaba le sebatawubuya ke gogo ke bagese ke cha kube uthole ukuthi hayi gogo lento seyisukile kuba nalelithundi nje gogo lelimnyama ubathi uzama lokho ubathi uzama lokho tindvo tingalo nangi yalomuntu lo wamshiya le ongaqanjwe igama gogo ngifuna sibuke ukucupha imoto noma ukugada imoto
uyibethele ukuthi imoto ayinganyakazi noma ngabe usomatekisi neemonto eziningi ufuna ukuthi imoto zakho zingaphazanyiswa konke la ihamba khona zingaphazamiseki igebengu noma ngabe unama Uber uyayiqinisa neemonto. Ngiyatiqinisa gogo imoto bayafika lokho emadayisi lokanje lokunye kwako lokwa ngiyatiqinisa imoto ngifaka nje lo muthi mhlambe lo munye kuthole ukuthi utanenvo yakhe nje angenti ke kuloko emadayisi ufaka phakathi la mhlambe ufaka lo muthi so uyabeka lapha ngathi uhlopsile lo munye nje wafika itolo ufike ngana kwetigqoko uyakubona kwebesuthu kodwa hayi lo lokukhulu lokuncane kodwa kwakhise kwako so uyenda ke wena mhlambe licoshwanyana uya ufaka lo muthi so uyakuthungela khona lapha kuba kuye lo muntu ukuthi ufuna ukuthi kwentiwe njani athola nodoli nyana nje omncane angisho ke gogo ukuthi bantu bashiye imoto ivuliwe ukuthi hawu vele seyinangana vele bafana phela bahlala bafuna vele ungathi wena wathi gogo mabalabala uyibethela imoto kodwa wena so uyahamba uya lama tavern uvula imoto ke udlala la music bafika bakushaya lapha bafana bangena lapho uqinisa imoto gogo ukuthi bani bangayihawukeli nje nekuyitshontsha uqinisa imoto nasetingotini nakunatititha ke gogo lesesaba nato letigcwele live leleti ngafuni nje wena uphumelele na uthuthu uyaphuphumelela abafuni phela gogo bafuna kungathi hayi ingathi ngamgeqida le moto ngifuna imgoqe afa phele khona lapho angithi suke ke so ubethele leyo moto yakho ukuthi ingendi leto dinkinga ke gogo ufuna sibuke icala gogo icala hayi icala liyavuthudwa ke la khaya gogo shaya icala hayi gogo licala nginama testimony emacala gogo hayi icala liyashaywa la khaya uyafika nje ungitshele nangabe mhlambe noma uye ecourt mina ngisho ukuthi noma ngawuya ngemsombuluko ecourt uyafika la muhla hayi utawubuya ungibambe isandla gogo ngicala hayi ngiyalishaya uzophuma phambili ngiyalishaya gogo licala mina kuba nje ngingachaza futhi ngiwachaza ngoba vele umuthi wami ngeke bathi ukuthi mina ngifake iPaisitini lapha ngithi nawe ukhanda imithi yakho nawe gogo uyafaka bobheni ufake konke iTitoki iPaisi ukuthi kube kahle kuba nje nalomunye gogo umuthi ngiyakuthatha siyolivala lesigangeni ugeze ufike ngigubhe kwemgojanyana ngibasa umlilo unathe uhlande lokwekuqala nje funa sisusicwale na ukhipha nje wena uyakhuluma uthi ngiyalicisha lecala leli nasemajajini lamakhulu anginacala nakuNkulunkulu ngide kane sinemanga phela likhona kuNkulunkulu kodwa phela ngithi unayisa lo muthi wakho lo wendako lapha gogo nasicedza lapho uyabuya la khaya sebosa inyama lapha bosa le yini bathi yini lokwe drumstick lokuba neligoje siyalosa lapha ngaphandle liphithiwa ngalomuthi kuyahamba kugoja umgodi lapho ufaka lamathambo lenyama uyayidla nalomuthi uyakhuluma cedza lapho uyofaka lamathambo lapha lokunye ke soyokufaka la cathulweni takho naso uhamba uyagcoba manje so hayi gogo utawubuya ngithengela noma yini lengifuna uma ufika lapha ecourt awukhulumisi umuntu lapha nanithili kuze hayi awukhulumi namuntu lapha phela na ufika wena uyoze ukhulume vele sewubutwa ukuthi so lapha eboxini kodwa nje labanye abantu noma ngathi sawubona hayi uyamenza ukhulumi gogo angithi ubuka nathi indvo takho letimgqoka leso utilungisile gogo ngifuna umuntu ofuna ukugomela isibhamu kunalomunye ngizokuxoxela kunalomunye ufone asejele asagwetshiwe lo mfana nakamgwetshiwe mina uthumela intombi yakhe la iTolanza Tindo
ngithi kule ntombi yakho ubuye netimpahla takhe la laboshwe atigcokile nangabe kude laboshwe atigcokile sitawuhamba siyothenga noma kuphi info la ithandzaka ngithi labanye sebafaka lamabhluko lawa la ngathi utawuthenga wena lendvo lo wati kahle uthi uyayithanda uyiqambe ngaye uyiwashe ngalomuthi uyineke lapha edradeni angeke uyisuse lapha edradeni angakaphumile bambita lo mfana bamtshela ukuthi manje sekufuna ukuthi ayoxolisa kulabantu laba angathi phela process yakhona le uthi hawu gogo ngamangala ngoba mina ngisaselelwe ngo5 years bangibita bathi funa ngiye lena angikwati bakubita ngani lokuthi bayobadibanisa nalaba bakhabo lo muntu awu kwaphela livika umfana wabangaphandle bekakhona nje kulenyanga lephelile atogeza lesinyama sususa isinyama sokuboshwa ke manje uyasusa futhi isinyama sokuthi ubuye ejele nokuthi ubulele nokuthi ukhiphile isisu angopromote kodwa nje phela ngithi nawe naseliqala sogwejiwa ngithi nawe sowushayiwe nawe sonesigaba sekuthi phela ufuna nawe uphile mhlawumbe wenza iphutha futhi washayisa umuntu ngemonto ufuna ukugeza izinto ezifana lezo bona laba labashaya abantu batsakiwe ukhanze uthi ushaya umfati wakho njengempama la afu umuntu ngani nawe bongakaconze gogo siyawacupha namathuna la ekhaya siyacupha ithuna siyalicupha bungakanani ubungozi bokucupha ithuna mhlawumbe umuntu limlalise nesikhala ukhuluma kahle gogo ngoba kunebungodi kuyendeka wena uthi ucupha nangu yomuntu nanguya abuya lanzenini la khaya nife niphele nithi uvalwe ngelihlahla lapha egedeni neva gogo manje lendvo le kufuna ukuthi wena nangabe ufuna ukucupha lithuna kwanini nawe usejendwe niyasetshendwa kusetshenzwa umndeni yabo ngoba senekuthi lo muntu lothi nine uta lenithi nine nifuna lolobulele lo muntu lo yabo nanithi nine niyambulala laba bakubo bawusebenta lesakhe sidumbu tawunilanza nonke nine la lelenu ulizekwa leni lifake lapha tawulanza nini ngoba lo yasowusetshentiwe lo uyakubona gogo so lento leyo yinhle iphinze ingabe yinhle kufuna ukuthi niyende kahle fana nemuntu nje nakathi ufuna kubulala umuntu na ufuna kumniketa something futhi nje kukabe ngoba sikukhuluma la mina tile sizokhuluma ngale la natifuneke into leto bangangishaya labanikati bala ngifuna sivale manje thokoza gogo sivale ngenothi lithi wonke umuntu ofuna ukugezwa kuvuleke nje inhlahla zakhe ofuna imithi yeinhlahla umthola kanjani ugogo Mabalabala abantu abafuna imisebenzi abantu abafuna ukukhuphukela ekhundleni eziphezulu abasebenza yebo bayafika nabo labo egogo ova umuntu wathi gogo sengisitholile lesikhundla kodwa le mali bayifakile kodwa ayikafakwa kahle ngithi buya sengiphinze ngiyamenda ke lele ngidamenda kona kushothi gogo mina ngila eSoshanguve nasuphuma nje eSoshanguve ngathi ubheka kuBoston Vater Hammanskraal kodwa kukhona eSoshanguve sekuthi abantu badidwa ngiloko ukuthi sihlukaniswa nginalalisondvo la leMaZCC lapha kulamahamba ekuqala lawa thola lapha wengqala amahamba ekuqala wengce esibili la ngena la F4 so yaqala ubuka libhodi la gogo Mabalabala ngala ngesekudla sakho utalibona leli bhodo ke ngikhona ke la futhi ungene khona ngilive uMasklofu mina gogo opposite F4 ngitandile tisha nje kodwa setivuthiwe
khuphula uyaphakamisa abantu inhlanhla yabo baphamele ey'khundleni ey'phezulu abafuna umsebenzi. Yebo bafundisi gogo nje khona la ngike ngadila ngabo kakhulu. Bafundisi bayafuna fika bafuna kuphakamisa libandla. Ama-ona amatekisi. Ama-ona ematekisi ayafika la khaya. Abantu bama-travel bamabhizinisi. Oh gogo you just name it. Yinfo yinye ukuthi nje phela kuhlukene labantu lokuthi usebenta laba nalaba. Nawe mhlawumbe une team yebhola uyafika le gogo mani team yami phasi sitawuzama silungise sibone ukuthi senda njani. Ngiyathokoza kakhulu gogo. Thokoza khehla thokoza.